Hoi nora e tiwi, kua takarure mai anoa, Huhana Linden o ngā kākāriki ki tā tātou wānanga i te rānei, anei e hono mai nei i te rohe o whangārei. Tēnā koe, Huhana, e mihi ana kia koe. Tēnā koe te manahau, tēnā koutou e te motu. E hoa, ka kōrero tāu mō tērā hui e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki mui te aroaro te rōpū whakamana i te tiriti ko ake nei. Engari tuatahi kei whangārei koe i tēnei wānei, hāna koe i whangārei. A pōpō ka tīmata ngā whakataitai o ngā manu kōrero mo te rohe o te tai tokerau. Kua hau tētahi o ngā kai whakawā, nō reire whakarite ana, mō ngā rā e rua, mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Toko maha ngā tauira kua kuhu ki te whakataitai manu kōrero o te tai tokerau i tēnei tau, Huhana, i te mea kua kōrero ki etahi no rohe ke, pēnei te rohe o mātātua, te rohe o te arawa. E kia nā rātou kua hua mimiti haere te puna kai kōrero i roto i ngā whakataitai manu kōrero i ēnei tau nei, pēhea te tai tokerau. Toko maha kua uru? Ai toko maha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki runga i te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokerau me te mohi anō hoki hei te hepe tema e tū mai nei ko ngā whakataitai āmotu ki te pū o te wheke o te kai kohe. Ka mutu ko te tai tokerau tētahi o ngā rohe, e ora pū ana te reo i Wainganui i a koutou. Huhana, tā Hireni Moko Mead i whakaokioki hia atu i te rānei. He ho maharatanga ki aia ki tēnei o ngā tipu o te ao Māori. He hoki o kōrero whakamutunga ki aia. Ai tangi mō te ana te iwi whānui mō te rironga o tā Hireni Moko Mead i tēnei wā tonu. Me taku mahara anō ki ona mahi nui, o aroha mai, ona mahi nui mō te herenga waka e kia nei ko tō mātou nei tari Māori te kawa a Māui. Nō reira, kei roto i era o ngā akoranga ka whai whakaaro ki aia, ona tohu me ki te tauira mo ēnei o ngā tari Māori ki roto i ngā whare wānanga Pākehā nei, me tōna mahi nui ki te whakatū i te wānanga o Awanuiarangi. Nō reire, i puta mātou ngā kākāriki inanahi ki te poroporo aki i tēnei hautupua o te iwi Māori. Tika Marika, tēnā koe e nā kōrero. Huhana, ka hoki mai ki ngā kaupapa o te ao kiko i nei me te hui totoa ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi i roto i te whakanui ātara i tēnei wānei. E pāna ki te whai a te kāwanatanga. Kia kaua e pērā rawa te kaha o tā rātou whakapūmau i o rātou heipapa. I raro i te tiriti o Waitangi, te kauma iwa hoki ngā ture. E whai nei rātou kia kaua te tiriti, e whai mana ki roto i aua ture. Ki o whakaaro ka pēhea nei te hui ki te rōpū whakamana i te tiriti, ka aha hoki te rōpū whakamana i te tiriti i roto i ngā ainga tiriti o te wā. Ai mihi atu ana ki ngā kai kreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kai kreme tāpiri ki ēnei rangi e rua ki mua i te traipūnara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipūnara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kai hautu o ngā ture e pāna ki te tūpeka kore taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i Ngāti Hine. Me era o ngā kaiarahi a ngā iwi, a Tukuroirangi Morgan, Natalie Coates hoki, tētahi uri o Ngāti Hine anō hoki, a Ngāti Awa. Koutou ngā kai hautu kaupapa pēnei i ngā uni ana anō, he maha ngā kai kōrero kua rārangi ki runga i te pairua mo ēnei rā e rua, mo te tūrakitanga o te tiriti o Waitangi. Ēnei mahi arotake i ngā ture kāwanatanga nei, me te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke, tērā pēr ka whakakorea, he mea tūraki i te tiriti. I rongo ana i ngā pūkōrero i tēnei rangi, tērā pēr anō a pōpō ka pērā ngā kai kōrero. Ka pai Huhana, mihi nui ana ki a koe tō whakawāte a koe, kia kaha koe a pōpō, he rangi nui kei mui a koe a pōpō, ki te ate whiriwhiri i ngā pū kōrero o te rohe o te tai tokerau. Ka mihi nui ki a koe, ka mihi aroha nui ki a koe, Huhana Linden o ngā kākāriki, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.